Wabafowethu iyatrenda inkulumo eyithulwe uSkhinkili lapha na-ke ko-live ke eney'nsizwa-ke ey'ningi ey'thinta-ke ingoma kaMthandeni igusha ekhala ngokuthi-ke le ngoma-ke iwunqa phambili. Kodwa-ke angifuni ukuthi uzwe ngami. Nanti udaba oluphelele khona la kwesiqiniseko eSemida-ke ungayizwela le ndaba uze ukuthi-ke uthini-ke uSkhinkili-ke wevini lodumo. Nalo udaba olalele. Into kanjena-ke wena igusha engakuveza ukuthi ayikho ingoma engisayidlalela egusha. Ngisho uSicebe akafika ngegusha unyaka wonke. So ingamakhuzane ziningi engiyithandile kodwa kubantu azihambi njengegusha. Lokho funa sikuveze obala. Igusha inomana, igusha iyodwa yazi njobani, igusha iyodwa ino 1.7 million kumina. Inesikhathi esingakanani kunengoma zikaKhuzani igusha? Zawuthi lalela phela igusha yango-27 September. Ukuthi iqiniso alifuni emhlabeni. Injalo-ke indaba bafethu uSkhinkili-ke lo udume kakhulu-ke ngeveni-ke lo dumo-ke laphana-ke engikholwa ukuthi bafethu le nkulumo-ke ayinamsindo ayigxeki umuntu kodwa bemela nje iqiniso njengoba linjalo kukholwa ukuthi futhi-ke abantu bazo-understand ukuthi endimeni kaMaskandi-ke akaze-ke kwalingana kuhlezi-ke kukhona-ke uthe ukuthi kumunye kanjalo futhi ngelinye ilanga kuphinde kushintshe futhi sikholwa ukuthi-ke bafowethu-ke imibono yenu-ke izoba straight-ke entweni eyakhayo nanento futhi-ke ezogqugquzela-ke into enhle kuMaskandi kuze-ke abaculi bakithi-ke bazokwazi ukukhuphula-ke amasokisi kodwa-ke mina ngesiqiniseko eSemida-ke bokuyilokho bengikuphathele khona ngithi nje asihlangana kwezinye-ke engizobuya nazo ngiphinde futhi ngikuphathele zona bafowethu injalo indaba.